ke rata go ka tsaya tshono e go tsibusa baagi ka kakaretso gore go a bonala fa dipalopalo tsa ditshwaetsego di oketsega letsatsi le letsatsi mme fela fa motho o di leba ka botlalo e nna o kare di kwa tlase. Seo se na le bokgoni jwa go re tsietsa mme ra feletsa re thanya lomapo lo tsebeng. Mme ka nako eo dipalopalo tsa ditshwaetsego di tla be di ile magoletsa bagaetsho. Ka jalo go tla nna botlhokwa gore re ikilele re le setšhaba bogolosegolo ka go sala morago ditaelo tse bontsi jwa rona re setseng re di itse sentle e leng go apara dibipamelomo le dinko tsone dimaske ka dinako tsotlhe go netefatsa fa go nna le sekgala mo gareng ga rona le bangwe ka rona, go tlhapa matsogo ka dinako tsotlhe ka sesepa le metsi kapa go dirisa tsone di-sanitizer ga mmogo le go ipokotsa mo mafelong a o tla fitlhelang go kgobokane batho ba le bantsi. Jaanong fa re ka dira seo mmogo re ka nna le tšhono ya go ka efoga lekhubu la boraro, third wave la COVID-19, mme ra netefatsa fa bokamoso jwa rona le bangwe ka rona bo bolokesegile. Ka wa mafoko bagaetsho ke a leboga.